Mwiriwe neza, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza mu bice bitandukanye muherereyemo. Tugiye kugaruka ku nkuru y'incamugongo. Generale Lieutenant General Innocent Kabanda yitabye Imana ku munsi wa none. Amakuru atugeraho aremeza ko Generale Innocent Kabanda yaguye mu bitaro bya Kanombe ubwo yarimo yivuza indwara yari amaranye igihe. Dutangira rero reka tubanze twihanganishe abo mu muryango mugari wa RDF ndetse by'umwihariko n'umuryango we, umuryango Innocent Kabanda avukamo, ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Innocent Kabanda uyu wari usanzwe rero ari Lieutenant General mu ngabo z'u Rwanda. Bikaba bivuga ko yaherukaga kugirwa Lieutenant General rwose avuye ku ipeti rya General Major mu gihe gito cyashize ubwo yaravuye mu nshingano ze muri Mozambique muri Cabo Delgado, mu gikorwa rero cyo guhashya ibyihebe, bikomeje guhungabanya umutekano hariya mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Bakunzi bacu, Lieutenant General Innocent Kabanda akaba rero yari umusirikare ukomeye cyane ufite amateka akomeye, dore ko yinjiye mu gisirikare mu 1990, yinjirira muri APR cyangwa se muri RPF. Ubwo rero RPF na APR byatangizaga imirwano yo kubohoza u Rwanda. Innocent Kabanda nibwo yinjiye mu gisirikare ndetse yagiye ashingwa imirimo itandukanye, kandi iyo yose yahawe ayikora neza nk'uko bigenda bitangazwa n'abo babanye. Reka tubabwire ko kandi Lieutenant General Innocent Kabanda yakoze imirimo itandukanye. Nyuma yayoboye urugamba, ari mu bayoboye urugamba ndetse no mu bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Birumvikana ko yagize uruhare rukomeye cyane, dore ko icyo gihe yari n'umuyobozi, aho bivuga ko igihugu gifatwa yaraherereye mu majyepfo mu gace ka Gitarama. Reka tubabwire ko kandi uyu Lieutenant General yakoze ibikorwa bitandukanye, by'umwihariko cyane cyane n'ubundi bijanye n'ibikorwa bya gisirikari, aho tuvuga ko amakuru avuga ko yayoboye ibigo bitandukanye, yahawe n'inshingano zitandukanye, harimo nk'ibikorwa byo kuba muri South Sudan ubwo yari umuyobozi wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe abakozi ndetse n'ingabo ziri hariya muri Sudani, ziharanira zagiye kugarura amahoro. Izi nshingano rero akaba arazikoze ndetse akazikora neza cyane nk'uko bigenda bitangazwa n'abo bakoranye. Andi makuru akavuga ko kandi uyu mugabo yakoze muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York, ubwo yarahagarariye, yarashinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare muri iriya ambasade y'u Rwanda i New York. Amakuru kandi akavuga ko Lieutenant General Innocent Kabanda yayoboye Rwanda Peace Academy, ikindi kigo rero cyigisha ibijyanye n'igisirikari. Birumvikana ko ari universite ya leta ikorera hano mu Rwanda n'ubundi. Saho gusa, dore ko yanayoboye n'ikigo cya Gako, ikigo cya gisirikare cya Gako. Lieutenant General Kabanda yakibereye umuyobozi. Harimo kandi kuyobora Special Force cyangwa se umutwe w'ingabo zidasanzwe. Ubwo yayoboraga Special Force, amakuru avuga ko yakozemo ibikorwa bitandukanye, azanamo impinduka nyinshi, ndetse abo bakoranyemo muri Special Force by'umwihariko abo yari ayoboye bakaba bavuga ko yababereye umuyobozi mwiza cyane. Innocent Kabanda rero igikorwa twavugaho cya nyuma aherukamo ndetse cyatumye ahabwa n'ipeti riri mu mapeti akomeye cyane, ipeti rya Lieutenant General, ubwo yarihabwaga na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iri ni ipeti rya Lieutenant General yahawe ubwo yavaga muri Mozambique mu butumwa bwo kugarura amahoro hariya mu ntara ya Cabo Delgado.
akaba rero yarahakoze ibikorwa bitandukanye ndetse bikomeye cyane mu gihe yari ayoboye ingabo z'u Rwanda ziri muri kariya gace ka Cabo Delgado, aho bivuga ko yabashije kwambura imijyi ikomeye ibi byihebe byari byarigaruriye, ndetse kugeza kuri ubu nyine ingabo z'u Rwanda ziriyo zikaba zikomeje gushimirwa ndetse zihabwa n'imidari ku bw'ibikorwa by'indashyikirwa bakoze ndetse bagikomeje no gukora hariya mu ntara ya Cabo Delgado. Bakunzi bacu reka tubabwire ko uyu Lieutenant General yari n'umurwanyi by'umwihariko ngo yari umupiganaji cyane nk'uko abasirikari bakunze kubyita. Amakuru akaba avuga ko kuva yatangira igisirikari aho yagiye ayobora yashimiwe cyane, by'umwihariko akaba yarishimiwe n'uwari umuyobozi we mukuru, wari umugaba mukuru w'ingabo Generale Major Paul Kagame mu gihe bari mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi rero bikaba byumvikana ko yakoze inshingano zikomeye ubwo yagiye ahagararira ibikorwa bitandukanye mu rwego rwa gisirikari ndetse no mu muryango w'abibumbye. Andi makuru kandi akaba avuga ko yabaye n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Minisiteri y'Ingabo. Birumvikana ko iki gihe nabwo wari umwanya mwiza cyane yakozeho, kandi izi nshingano zose akaba yarazujuje neza. Lieutenant General Innocent Kabanda tukaba tumwifuriza kugira iruhuko ridashira, ndetse twihanganisha n'abo mu muryango mugari wa RDF by'umwihariko n'umuryango wiwe muri rusange. Murakoze cyane. Niba utarakanda subscribe biroroshye cyane gukanda kuri subscribe kugira ngo amakuru yacu uzajye uyabonera ku gihe.